Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achiar tu silian sang puya ram chunga COVID-19 shikai thar an lom zela wangin chanchin thalo ngai thatu te shrileng na kalo film khur zel turin kan ngen chewa vaccine dose khanala to te chona hun taka dose ni na lo la le ula hiba ka hian mai tom na wa medang ne na in hlata kut le mu mai sil fai te lo ngai poimo ula tul to palo chon medang to polo turin kan ngen cheu ani tuna chuan chin thar hilonga thlak chun zomang u Chief Minister Puzoram thanga chuan Twitter kal tlangin Mizorama vaccine la lote lak tur peturin Prime Minister Narendra Modi angen Mizorama COVID-19 enkol big ZMC a tundin huna an enkol zotok damlowan kol mek ti ZMC COVID-19 Task Force Nodal Officer Dr. PC Laram engan asoi ram chunga darkar somni pelikal chungin COVID-19 shikai noi khat sing ni sang sarile zanga som mu chu ani a ni somnga palin nuwa mu chu atlember trum ani Defense Minister Rajnath Singh chon Wayne Khan Australian Defense Minister Peter Dutton chu telephone mangin akom Chief Minister Puzoram thanga chuan Prime Minister Narendra Modi ne na Twitter kal tangangen na siamin Central India lama Shrilengin ken lampan ma se Marthak State rangshanga aladar na sa hle ti a kumsom parit ranga somli pali inkar vaccine pe konga po har satna antok ti so in Prime Minister hena Mizoram chunga vaccine lahman loten vaccine an lak theinan central sarkar chu vaccine le sakturin angena Puzoram thanga chuan Mizoram chu special category anni angin central sarkar kal tlanga vaccine thona peturin angena North East Chief Minister theute po vaccine thona dong theitura mala theu turin asom bok ani ZMC COVID-19 Task Force Nodal Officer Dr. PC Lalram enga chuan COVID-19 enkol na big ZMC a tundin huna an enkol zo tok damlowan kol meka case apunero chuan har satna om theiani ati kan correspondent in akomna Dr. PC Laram enga chuan tuna ZMC din hun soin khum zani somli porok omjinga khum somni pariat arwaka ICU wa somthum pasari enkol mek ani a somthum pasari zinga mi somni chu ventilator manga enkol mek ani heti lai hian damdoina admit za somsari in oxygen an mamu ani damlo zinga oxygen mamu an tamti soin wa trangshanga damlo ICU om khernilo point oxygen mamu an tama tuna hian damlo na zual oxygen mamu te chawle mamu theidin huna ding chawte an admit thin ti soin damlo an nei te covid negative alani kherlo point oxygen mamu tolo le mamu nailo chu CCC le 4C ate an son chok thin ti asoibok Dr. PC Laram enga chuan ZMC damlo COVID-19 ve enkol nana damdoi an man ber chu remdesivir ani thua soya heparin damdoi po damlo chu pathisen khang omlo nan an manga tun hnaya remdesivir soi sel nima se Mizoram chuan remdesivir aya tha ala omlo thua soibok Dr. PC Laram enga chuan ZMC a hian Shrileng thokhatna kumu polam admit an tam line tun a thon hi na kumsom thuma tanga somnga inkar bor an tam berti soya COVID-19 third wave chu October emo November vela awmle base ni wangin ZMC lama po third wave lo thleng turatan in bot saina an kalpui zel ti asoibok ani tuna Shrileng thon hi na hi a hlo ombik tia soi chungchang changin a hlo ombik lo thule in kai chhon ero a ol sambik thwa soya chu wangin Shriwei po an pung chaka film khurangai hle ani ati COVID-19 chungchanga state sarkar thu puang tu Dr. Pacholam no soma chuan chik takabi chianin tundin huna tual sunga positive te atanga in kai chon na hi Mizoram COVID-19 ti hluar tu ani a chan bulpui berpo mi puilama vanduai bik te om thei bok ma se nun phung le chet zia polo le ngai sam awang ani berin alangati Dr. Pacholam soma hian Mizoram COVID-19 din hunta langin COVID-19 Shrileng tho khatna March sangni somni atanga March sangni somni pakhat chungin positive sangruk za somthum pakhat mu chu ani in mi som pakhatin an thi puya a thon hi na April le May thasungin positive sangsari zakwa somni pathum mu chu anni a thi pui mi somthum an omani May thasunga shikai mu chu za thi sangruk zani somruk pariat ani a thakhat chung ringo ta shikai mu chu hi a ma thasom pani kala chunga mu chu azat sangruk za somthum pakhat ain za somthum pasari in a thatnem zoka hedin hun hi amang an thak review ani atiya COVID-19 thon hi na heti taka shikai le thi an tamta hi luhaina tham takme ani ti soin mi pui an film khur hle ngai ni atiya lockdown lai ni emo ni lo emo dor mun na pun khom thena mun
sa le chome dang le mamo le na ti takse ta film khur atul ngoi ngoya mani in chung khura po war le zola film khur atul ba ka colony ani emo compound khat ani emo thenomin tlo po lo hun wak che de ten na sataka midang kan kai thena hun ani hria in midang tlo po lo tur ani a zuk le hmom le chome in su thlengin in su manga ya thilin ban trom le mi khoi nu khoi atang te khu le tong per te atanga covid-19 hi olsam taka kai the ani wangin heng la kain film sham turani dor hmuna po thil lei tura burcha tin lei tur ni lem lo te chu midang lo khoi nu ani the wangin khoi lor chiam lo turani ati mithiam te zir chho danin zuk le hmom hian ka le thok na dot mai ba ka chuap thlenga khoi che thina wangin enkol boi thla khopa na taka om the ani wangin ton hun tha hi sim na hun tan man hlau ni se vaccine la to te point midang chung le khat then le rual te an la kai the fo wangin a hrikai lo tura film khur na kalpui atulani ati vokpul shri African swine fever ASF leng me ka voin khan vokle vokte somseri paruk athi belle a heti hian ASF awanga Mizoram vok thi zong zong chu sangli zakwa som pasri atling to ani HNVT department hupuang tu Dr. Lalming thanga nena tanga thudon danin Aizawl district Zemabok venga voin khan vok thi tambera vok som panga thin Zemabok venga hin vok za pakhat thi to a Aizawl district Selem venga le Bethlem veng thanga vok thi tamberin vok za samli pali ve thi anom to a voin khan khozola vok som panga thi bok ani ASF rilen na mun tam tak hian ria wanga vok thi bel om tolova ale na ma saber lungsen khuwa chuan vok za seri somnga paruk zet thi to ma se me ni somni atang khan vok pakhat ma athi bel tolo ani HNVT minister Dr. KB chhuwa chuan TP Ferry Riasika amotale thiasha khuwa VLTF duty te tloin tanpuina ape Dr. KB chhuwa chuan heng khuwa te hian covid-19 lockdown awanga chung ko harsan tok te chhom dol na tur sum fai cheng sing kha thep IML fana tengna hlana sum fai ba ka hian minister hian bu fa ip engama zat le dam doite asembok minister chon covid-19 awanga harsan le chon cham abial chunga anom aphal don lo ti asoya ai chung chu abial mi puiten anei tur thu soin abial mi puite chu thlaphang lo tur le sarkar thu o ya film khur taka om tu le in to del tur po taimak chho tho turina cha abok heti lai hian ser chief officers club chuan voin khan ser chief pa VLTF duty te kalchilim tranpuina cheng sang thum thon pe a heti lai hian malsom house home appliances multi brand showroom Aizawl chuan malsom na andona chingin sang tur zo bial chunga chung ko zanga som kwa AAY chung kwa te tam June July August thathum chung ration bu fai an khul sak dona covid-19 chipu wanga mi har sa ten har satna an tong zelin lakhul chho sak zel an tum ani serchi pa hian min phalten VLTF te ba ka chung ko har sa te le covid-19 shive enkol mek te tanpuina pek anin ti mu hle ti serchi pa kan correspondent zone soeni nimin khan agriculture minister pusilarin sanga chuan lungle ya covid care center pathuma tanpuina pe in MNF sub headquarters lungle shoi tu te chuan ai oinan hlana MNF sub headquarters president Puis Thangreng le a tho pui te chuan COVID Care Center Zobok Mizoram Polytechnic Rangchal Kone CCC SIRD Puk Puite Tloin Tranpuna Poisa te hi COVID-19 Shive Enkol Nan Cheng Sangruk Thabinan Pe ani Chanchin Thar hi All India Radio Aizawl Changapuan ani Ramchunga Darkar Somni Pelikala Chungin COVID-19 Shikai Noi Khat Sing hi Sang Sarile Zanga Som Mu Chu ani a ni somnga palin nuwa mu chu tlemper thum ani Shikai mu chu Changa Shive Mek hi za paruk point pasari pathumani a Sarkar lai pui soi danin damlo nuai som poria chu damdoina le innama enkol mek an oma ni somli pathum nuwa shrive enkol mek chu nuai somni noilama ataniama ni tena shikai mu chu zat positivity rate chu za paruk point paruk pani ani a ni re chunga zonin za som noya om to ani shrive enkol dam po ni tinan pung zela a zona ni som poko chung chu shrive mu chu ain enkol dam an tam to zo ka darkar somni pelikala chung ve khan shikai nuai ni singa le sanga enkol daman oma shrive enkol dam hi za somkwa pani point bial pakwa atling to ani Union Health Ministry chuan shrive Bible cheni le nuai somnga po chuang enkol damanam to ani atia darkar somni pelikal chungin COVID-19 awang hian mi sang ni zasri somkwa paritan thi an oma ti hian thria wanga thi hi nuai thum sing thum sang khade zare somkwa panga an om to ani Defense Minister Rajnath Singh chuan Voin Khan Australian Defense Minister Peter Dutton nen telephone mangin anin bia a hruai to pahnih te hian COVID-19 thileng an do dana hmalak na om theite an soi duna pusinga chuan India le Australia te chuan inzomna thatak an nei thu soya
tuna Indian COVID-19 adon na konga Australia si paite puina lom thu soya pusinga chon Australia nen thoduna mumal tak an nei mek chu nget takin ana zom zel don ani atia rampani te hian ama theng berin ministerial 22 dialogue an bo sai tur thu soi bok ani sarkar lai pui chon COVID-19 hrileng me ka mi puiten har satna le pui an ngai huna engtik lai po an biak theina tur helpline number siama covid chungchanga zodu ne te tan helpline number 1075 abiak theya no pang chungchang bi ka phone number 1098 kumu patitan phone number 14567 rilulama harsana ne te tan 08046110007 te entik lai pona biak theya Mizoram chungbi ka chon phone number 102 abiak thei ani chanchin thar serti top nan atlang pui chief minister Mizoram thanga chuan Twitter kal tlangin Mizorama vaccine lalalote lak tur peturin Prime Minister Narendra Modi angen Mizorama COVID-19 enkol ZMC a tundin huna an enkol zo tok damlo an kol mek ti ZMC COVID-19 Task Force Nodal Officer Dr. PC Laram engan soi ram chunga dar kar somni pelekala chungin COVID-19 chikai noi khat sing ni sang sari le zanga som mu choni a ni somnga palin nuwa mu chotlem bertum ani Defense Minister Rajnath Singh chuan Wayne Khan Australian Defense Minister Peter Dutton chu telephone mangin akom chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani